Danas pravim teletinu ispod sača. Domaća teletina, domaće povrće ubrano u bašti. Nisam do sad možda jednom, dva put pravio, pa vidjet ćemo sad kako će ispasti. Borazar tek ustu. Irma, otkad to pušiš? Samo lagano. Gdje je vegeta? Crvena paprika. Malo putra. Meso prvo malo propržimo sa obje strane i onda ćemo dodati povrće i vodu. Ali prvo je bitno malo samo ga propržiti, promijeniti. Dok čekamo sač, idemo malo se okupiti predruče.
Može se jedna ispušiti dok ne bude gotovo. Ogladni se, Boga mi gledajući ovo kako se krčka. Aldin je zgladan. Čekamo kod teletine. Ko čeka? Gotovo je. Jeste gladni, djeca? Ajde još da tamo. I mama ga popudnila svog... Šta je ovo? Šta vam je ovo? Tikvice? Paprike? Dobre, to je meni. Kaj je Aldine, miriši? Ide. Ide. Dok ova djeca pojedu krompir, ove paprike, mi ćemo meso. Meso. Djeco, krompir ko duša, znači. Samo udri. Nemoj. Krompir je. A šta ćeš ti mala je? Evo ti plavo, vidiš kako nije. Sve, ogladnili toliko, jel? Jeste gladni? Aj bar, ovacije su bile. Bile su ovacije, rano. Ako ništa. Ja nisam, ovdje vama da vidiš, još jednom nije, nisam bilo. Plivaj ovaj tanjir. Priješ ovo. Eto, Kakva je situacija? Pa je ovo. Jel dobro ispod? odlično, pod kontrolom. Dobro bilo. Gdje ti stane toliko? Jel? Jel, dedo? Gdje ti stane toliko? Boga?